Assalamu alaikum əziz dostlar. Bugün gözəl Zaqatalamızın Buxaq kəndində ev satışa çıxıb dostlar. Mükəmməl, möhtəşəm evlərdir dostlar. Baxın, tam terasın üstü dostlar. Zaqatala Bakı terası üstü. Qəşəng küçəsi var. Baxın dostlar, nə qəşəng küçəsi var. Süper küçəsi var. Bu evi mən bir dəfə paylaşmışam. 70.000 paylaşmıştım, 70.000. Dediler ki ev satılır. Ama yani ki panika çarptılar ki eve gelip bakanlar olup, evi isteyenler olup. Ama indi inşallah ev indirime düşüp, evin sahipleri Rusya'da yaşayır. Sahipler Rusya'da yaşayır. Onu ki ev indirimde, kıymeti sonda diyeceğim. Gelin. Evet dostlar, küçüğünü de gördünüz. Bir tane zahmet olmuş atıyordu, küçüğünü göster. Bir tane evin, bir tane güzelliğine bakın. Reşotkası, fasadı, kerpiçle, silikatlı, kırmızı kerpiçle tikili. Mişar daşıyla tikili dostlar. Bakın, reşotkalar, darvazaya bakın. Şimdi navesnesi taşı, bir tane gel. Bakın dostlar, demir kapısı. Orada da giriş büyük darvazalar. Bismillahirrahmanirrahim deyip girir inşallah. Dostlar bakın. Girişte bir tane büyük bir tane naves. Şartlıklar geçirmek için inşallah. Gel heyet evi. Gel inşallah heyet evi. Bak. Dostlar bakın heyet evi. Yayda inşallah burada oturup istirahat eləmək için. Dostlar bu meyveli zaten her şey verilir. Bu evin, bu hayatın gazı, suyu, ışığı 24 saat. Patologa bakın, şu şekilde aynı kim dostlar. Yere bakın, metlak döşenir. Bakın ne güzeldir. İçinde kokulu meyveli, her şey var dostlar. Gelin, gazı, suyu, ışığı daimladır. Ve dostlar, gelin bir eve. Navesi gördünüz, inşallah navesini götürün. Gel inşallah dileken yukarı. Gel. Ve dostlar görürsün girişte belə geçen demir kapı lezzetli. Ve girirsən ışıklı belə bir dənə zal, hol oturmak için. Buradan stollar, ad günləri, toylar, verilişler inşallah var. Çok genişli. Bak bir otağımız burada. İkinci otağımız burada. Bir tane otağı göster zahmet oldu içini etrafı. Gel. İkinci otak. Etraflı göster. Bu üçüncü otak. Dostlar kokuna mebel kalır, götürülür. Bir orada gördüğünüz teze mebel var, o götürüləsidir, bir de stol götürüləsidir. Kokuna mebel kalır, paltar yuyan maşın kalır, gaz kalır, burada ne varsa kalır. Dostlar burada da gel bura. Gel bura. Qəşəng sanuzel ve sanitar qovşağı. Sanuzel ve sanitar qovşağı. Burada da gətirib göstər. İçində də qəşəng ataplenə çəkilib. Ataplenə radiator. Bəli. Hər şey var dostlar. Super. Yəni dostlar görürsünüz bütün ataplenə çəkilib. Ev polmustu ataplenədir. Rahat qışda otur isti evlər qəşəng. Otur istirahətini evlər. Ve dostlar pencereleri hamı yeni plastik pencerelerdir ve şokkalarıyla. Yani her gün etibarı. Burada da geçen padvalı var. Yani kış tedarikleri yığılmaktan ötürü geçen bir tane padvalı var. Ve hayatında meyve meyvesi, gilası, alması, armudu. Dostlar hayatın güzelliğine bakın. 24 saat su var. Artisan suyudur. 24 saat su var. Alması, armudu, alçası, gilası, gülü çok geniş. Qonşu sərhədlər divar mişarı ilə örülür. Dostlar, həyətin o başı da yoldur, bu başı da yoldur. Baxın, buradan da yol var. Belə də yol gedir. Deməli, ot gətirəndə heyvanlar üçün, bu da damdır, bax. Heyvan saxlamaq üçün damdır. Ot gətirəndə o yolla gəlirsən, bu evə aidiyyəti olmur. Adil yolu var. Həyət sanitar qovşağı bax. Həyət sanitar qovşağı var. Gəl, damın içində göstərir. Ve damın içi. 1, 2,
Bir dənə belə qəşəng həyətdir. Vəssalam. Bir dənə ətrafı eyvanı götür özün. Burada. Bəli dostlar, deməli bu evi kim almaq istəyirsə, kim təzə sahibi olmaq istəyirsə, dostlar əldə verməyin. Muxaq bilirsiniz ki, qazı suyu işığı, əlhəmdülillah, hər şey yeri. Baxın, gözəl həyəti vurğuladığım kimi. Dostlar, bu ev 68 minə deyilir. Əvvəl 70-dən yuxarı 68 minə deyilir. İnşallah yenə razılaşma yeri olacaq. Real alıcı ilə razılaşma yeri olacaq. Və dostlar, əlaqə nömrəsi 070 581 0670 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. 070 581 0670 nömrəsi ilə Məhəmməd qardaşına əlaqə saxlayın. Daima gətirsin, sizi göstərsin. Bu evlə tanışıb dostlar, alın. Xeyirli olsun, şadlıqlarda dostlar, alana da, satana da xeyirli olsun. Sağ olun.